joan beharren ara iparra galduta nora estean korrikan ametiko Apa, egunon, eguardian. Aurpegian lurrean arnasten
Hey. Ibaskigera, galduta zudana. Ibaskigera, iratzatu dugana. Aotik, zikina gure aurrean zuan, dorrean gora. Zuga luze eta iluna, aotik, zikina gure aurrean zuan, dorrean gora.
Fuensanta. Bueno, horrengo bestia hasieratik amaiera deitzen da. Gutxako haua itxite deitzen da. Así que hori txopet gara bai, venga, ur. Atea favorez, itxi joan zaitezen, handik ez zara ongetorria. Oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo, oso ondo.
Venga, azkenekoa, bale? Agur, ondo pasa, mi esker ikasle guztioi, eta hartangari, eta oso gustura gara, bale? Así que streaming, luces, sonido, monitoreak, denak. Mi esker, good job. Que os aprueben, joder. Alberto, gainditu tipo hauek, venga, agur. Ima, beste bat edo listo horrekin? One more time. Beste. Que se van. Hostia, no queréis ir a clase, Joder. Honekin magoaz, ¿vale? Abestia beti dijoa dedikatuta pues algún político de turno, Erandioko alkateari, Aburtori, no sé, algún profe maisu andereño que tenéis manía, tipo de cosas que os caen mal, ¿vale? Pensad en esa persona, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿Vale?
¿Bai? ¿Sí? ¿No? Hombre, alguien os caerá mal seguro. ¿Vale? Venga.